Pa ovo je treći kontingent grla koji je došao ovdje na Fanu. Do sada smo dobacili, odnosno transportovali 150 grla, danas smo transportovali dodatnih 100. Tako da Fana Arifogića, ukoliko u punom kapacitetu posluje, već ima 250 grla. Od toga bit će nekih 100 grla u tovu, a ostalo su junice koje ćemo koristiti za proširenje vlastitog stada. Eventualno jedan manji dio će biti za prodaju. Pa sva grla sa ove farme nisu kupljena, ona su proizvedena u Kozarcu, dakle u našoj matičnoj farmi koja je na neki način nukleus ove vrste krava. Uglavnom tela su starosti od 2-3 mjeseca pa do nekih 6 mjeseci što se tiče ove isporuke. Ovdje će, muška grla će ovdje biti do završetka tova, a ženska grla će biti ovdje do nekih 5-6 mjeseci steonosti, a onda će kasnije vjerojatno biti vraćena u Kozarac gdje ćemo ih tamo eksploatisati, odnosno koristiti za muš. Samo ulaganje u Fanu je imalo za smisao da se vrši neka specijalizacija u samom poslovanju, tako da u Kozarcu imamo proizvodnju mlijeka. Ovdje za početak da imamo tov i odgoj junica, a kasnije sigurno i ovdje da proizvodimo mlijeko. Mnogo znači za samu firmu, prije svega što ćemo rasteretiti naše kapacitete u Kozarcu. U ovom trenutku možemo reći da smo mnogo uložili. Sam ovaj genetski materijal koji je ovdje mnogo vrijedi, zamislite 250 grla koja su poprilično dobrog kvaliteta, mnogo znači. Obezbijedili smo i hranu za i mnogo veći broj grla, tako da nam je plan da već negdje krajem aprila ili u maju transportujemo dodatnih 100 grla. To možemo realizovati bez ikakvih problema s obzirom da imamo veliki broj telenja. U štalama u Kozarcu ostalo je još nekih 80 grla koja bi kroz neka 2 mjeseca mogla doći. Ako uzmemo obzir da imamo još 50 telenja, to matematika je jednostavna nauka. Ono što je bitno ovdje naglasiti jeste da mi ćemo razvijati ovaj projekat. Već smo izvršili dodatno ulaganje u adaptaciju postojećih objekata. Ovaj ovdje boks je samo privremeno. Mi ulažemo u drugom dijelu hale za trajne boksove u koje će se uložiti mnogo više novca. Radimo ozbiljno, mnogo smo uložili u elektrifikaciju. Elektrifikacija hala je skoro gotova. Možda nekih 85% je već završeno. Vodosnadbijevanje je također regulisano. Postoje još tu neke finese, ali to možemo reći da je to samo fasada na kuću. Što se tiče hrane, to smo obezbijedili u najvećoj mogućoj mjeri iz Kozarca. Ono što je bitno, da bi ova farma opstala, da bi se ona dalje širila, nema smisla da mi transportujemo hranu iz Kozarca, to je van pameti, niko neće razvijati, ulagati u farmu ako mora kupovati hranu. Dakle, ključno je da se hrana proizvodi na ovim petrovačkim poljima. Hvala Bogu, Bog je dao ovom podneblju da zaista ima mnogo zemlje, tako da je bitno da se te stvari izregulišu. Ko će to regulisati? Mi vršimo ono što je do nas, mi radimo svoj posao, radimo ga prilično kvalitetno. Ne mora da nas niko hvaliti, samo očekujemo da nas respektuju koliko god, a na onima je koji sebe nazivaju državom, da li je to lokalni, kantonalni nivo, federalni, da li je to državni nivo, to nas toliko ne zanima. Bitno je da se regulišu dva važna pitanja, to je veterinarski segment, znači zakon o veterinarstvu da se izreguliše da bude kako treba i zakon o poljoprivrednom zemljištu.
to su bitne stvari da bi mi dalje gurali samu proizvodnju. U martu će uslijediti, dakle već u toku ovog mjeseca, instaliranje mješovne stočne hrane. Već je ovo respektabilan broj grla u tovu, dakle 100 bikova ćemo imati u tovu plus 150 junica uz plan proširenja, tako da će tu ogromne se uštede postići na taj način, ali opet se vraćamo na to, ako ćemo mi žitarice vući iz Srbije, ako i nećemo proizvoditi barem jedan značajan dio, onda je besmisleno ovo zaista što radimo. Mi nismo ovdje došli da glumimo neke tajkune, mi ne vozimo, što bi se reklo, ML-ove, mi smo ovdje poljoprivredni proizvođači, došli smo ovdje da radimo, zapošljavamo, to smo već i odradili. Znači, došli smo, kupili smo objekte, adaptirali i transportovali prvi 150 grla, transportovali smo još 100, zaposlili smo ljude, ne znam čiji je zadatak sad da nam dalje obezbedi uslove da dalje radimo kao ljudi. I to je to. Hvala lijepo. Postoje opstrukcije na nivou lokalne zajednice. Ne bi išao dalje ja. Jer ja sam kompetentan za područje opštine Bosanski Petrovac. Postoje opstrukcije od opštinskog vijeća ljudi kojima ovo sve smeta. Ne samo ovo, nego sve. Koji su govorili nema ništa od Binga, nema ništa od, ne znam, Almarasa. Evo, danas je raspisan oglas za zapošljavanje ljudi do 31. marta u Almarasu. Neće o šumu odlučivati Petročani, to se odlučivati na drugom mjestu, tako dalje. To je smiješno. Došao je čovjek, doveo je krave ovdje, dovešće još krava, zapošljavat će se. Ono što je tužno, ali tužno ima jače od tužnog, a to je dobra volja, dobra namjera, dobri ljudi i zakona koji će to popratiti. To je da će, da je nevjerovatno da čovjek nakon 2 godine, nakon uloženog miliona maraka, slično se dešava odmah da znate krupi. Nije dobio ni pelja zemlje, tražio je privatno da kupi, tražio da mu se iznajmi, tražio od države. Ono što smo radili, to se sad preispituje na vijeću. Vijeće sad to fino preispituje. Sve odluke, uključujući sve aktivnosti vezane za Arifovića, dede na tapet, pa da vidimo mi šta ćemo. Naše kapacitete odlučuju. To je, razumijete moju metaforu koju sam rekao? Sad znate gdje bi koga stavili. Idemo mi dalje, gospodin Jusuf Arifović je dobro došao ovdje, dobro došao u ovu zemlju, on je po svim mogućim kriterijima ljudskosti i poslovnosti, on je prvi i ja to od čovjeka lično i privatno, ja ću uvijek očekivati kao način, kao čovjek i vjerujte mi da ćemo uspjeti ovo ovdje što se dešava, ovo je nešto, nevjerovatno je da volka polja, nigdje nema ništa čovječe, poneka krava i sad vi meni to objasnite. Imate na vijeću ljude koji kažu to je jedna opća bajka ili neko ko kaže, ovo je kaže čovjek koji je promašio grad. Nite kako, promašili su oni grad. Bukvalno su oni promašili, to ja poručujem. Vi ste promašili grad, dragi moji vijećnici koji tako razmišljate. A oni koji ne razmišljaju tako, bolje na vrijeme da se vratite na prave puteve koje mi predvodimo, koje je narod izabrao. Ne može se volja narod izigravati. Narod hoće da mi takve projekte podržavamo. Postoji i zaključak vlade, federacije od 1. decembra koji fino kaže tačka 4 da se pod hitno opštine, lokalne zajednice angažuju na aktiviranju ovih pušti naših polja. Petrovac među prve takve spada. I mi to hoćemo, mi to radimo prije tog zaključka. I postoje ljudi koji hoće sve to da ruše. Bukvalno da ruše. Ne da prespiti, nego da ruše. Sve su im namjeri loše. Tu nam je megle, to će biti mješovnica stočne hrane, tu će biti elitni bikovi, tu će biti poslije mjeseca. Čovjek ima planove, to nije čovjek šalabazi, to je ozbiljan čovjek. To je čovjek koji na dugi rok razmišlja. Investicija je jedna kategorija koja ima dugo trajanje, shvatate. On sad ulaže, ništa mi njemu nismo dali, on sve daje nama. Ono što su drugi nosili godinama odavde, raznosili, pogledajte samo okolo, na što su lično ove fabrike ovdje, fane i tako dalje, i sad on tu donosi, dovodi struju, pravi puteve, dovodi vodu, zapošljava ljude. Sad i njega treba, neće to tako proći. To neće proći. Ja pozdravljam Arifovića i sve ovu jednu kravu ja pozdravljam što je došlo ovdje i sve buduće koje će doći. Živjelo. Duško Mandić iz Risovca, u Knjevši sam ovdje nastanjen posle rata. Koliko dugo radite u Fani Arifovića? Pa ovo je 7. mjesec, naviknjavanje. Inače sam ranije radio, stoku sam imao kući prije rata 120 ovaca i 25 krava i meni za me ovo sasvim normalno radi. Pa šta reći, više nego očekivanja. Realno treba biti reći, ipak sad za sad nismo imali toliko nekog posla. Realno, ako ćemo govoriti. I sve uglavnom nismo imali problema, niki do sad. Sve je išlo ok i nadamo se i dalje da će ići ok. Koliko vas ima? Pa sad momentalno se ima 3. Stražar i sa mnom još jedan kolega. Pa šta ja, za me suviše komentarisati.
ljudi možda nisu ispunili zahtjev, možda se nisu, svi ko ljudima ranije se nisu bavili sa tim, svi ti ljudi normalno da nisu mogli podnijeti na ovoj farmi. Jer niko danas neće da uđe u štalu, ovako čizme obuje i da kida đubre. Šta, Bože moj, ja radim za platu, ne radim za đubre, nego za platu.